راج باش سلاف هوانو هیویدارم هون تف باشن جوارا ساغی سلامتی تخوازم چند نوچه که آمده کرنه تخوازم جوارا پیشکش بکم البت نوچه سره که اوه کل قاهره ده جیوینه که نابنتوی ده دعوا دولت کردان هاته کرن تمام هوانو باشه هون آمده نه جوارا چند نوچه پیشکش بکم نوچه دسپیکی جاپنا که از دوباره بکم هیئت امیرالی مجوره گوتو بو چوی جم رزر عبدالله جلان ناورو که هفدیتنه خواه یه بتایب اردوغان را پیشکشی رزدار اوجلان دکه و پیام اوجلان جدینه پیشکشی طایب اردوغان دکه دوگری ده او محقق شاردم چه جم طایب اردوغان ادی دزید به و شرطید به و مسئله کدنه اما لی او هف ببینم وکیدن هدا کایا هاتیه گرتن هدا کایا جی جبرکی جان سبب آمگو هاتیه گرتن به ادعای کود چنتی وده زمان بری ده سال 2022 دیان ده چنتی وده تلفن هیویه دما چه سردان کاری خال زندانه دوز لکایای هات بو وکرم پیواجوی دادیه ده تبی حمود دلیلانجی بریار سالونی جزای زندان لی هات بو برین پاریزری وی لوانت اولو دیار کرد کو بریار به تمامی قصدیه کیفیه سیاسیه نحقیه بریاره که دبن سیبرا سردما 28 سباتی ده هدا کایا پیشتی سالونی جزا tamamen hat erikirin ve serisi bu haçu teslim bu dibêjin bavêjin zindanê yani tiştek wez bikim tune hevan no qesede kamederin qesede çekiri yani mala ve ava ve xwas mı bibinin ve dikaru bu got em vîca minî qet nebînin bila ekran reş be bila wisa devam ke ve dikaru bu bikira ama we nekir ve ez tercih kirim ve got bila camîr derkeve em bibînin mala ve ava او سم بهلن تمام بنرن دیمن چه خرابه دیمن مینا چموره yani قط keyfam kamera vakti bir şey usadı be kamera bir şey usadı be ya tamam no tamam mı dakika از هما mesela قصده مهمه mesela قصده اجبار پیشکش بکم حزب سوریه دموکراتیک قصد راگاند گوانشه و بوری لپارزگیا ل ایالتا دیر زوری ل روجدات سوری اریشه که لسر خاله که خواه عسکری تک بریه قصدی دداقیانی خود دیار کرد که اریشه داعش یا لسر خاله که کنترل یا لباجرو که ابو حمامه لچولتر روجدات دیر زوری هاتیه تک برن دوی داخیانی ده هات گوتن که اریشکاران روکتین رپگه بکارانینه شروانه قصدی دمل دست برسف دانه هات دستین شانکرن که دیریشه ده تو زیان جانی نگیشتن قصده ایرشکار رویانه قصده دداقیانی خوده پیبند بونا خواه یا به اولهیه هرمی و دوباره کرنه دیار کرنه تکوشین آوان شهروانه لدیجی گفین لسر اولهیه سیویلان و بردوان بکن سازیا سوری داقیانی که وشاندیه دبیجه آگاهین قصده راستن ایرشکار اندام داعشینه سوری هر وها دازانین کو شانین داعشی د دسپیکا سال 2025 ور و هرمی ربریا خسر لوان دران ایرشان پکتینن حتی نها 208 جاران ایرش بکنینه هیچ از فر بوم کامرا جوردن نر لمصر دوا دولت کرد ها تکرنه هما وینو چه جوارا پیشکش بکم که مسئله چیه از دیبیجم تشتکی مهمه رایدارین کردستانی د جوینین ناونتوی ده دعوا سرخابونا کردستانی دکن چما نبه پر مهمه هوانو یک عادل مله صالحه ایکو بیان کریه وکی بالیوز ناوندا آشتی جهانی یکانه نونر کرد تولی کنگره آشتی جهانی یا لقاهره بیه داخوازه دولت کردستانی کر بریان ها دوان جوینان ده جوینین آشتی جهانی ده حمیل لقاهره چی نابن سروکین دولتان تولید بن وزیر کاری دروا تولید بن گلک انسان تولید بن اما وجاره به جلو برگن کردان با علای کردستان از بینم سر اکرانه آبوی شکلی چوی تولید جوینی بیه دنوا نونرین زیدتری 20 ولاتان ده داخوازا ناسکرنا دولت کردستان کر رفراندوم سرخابون آنی بیراوان چما امبوان همو میلیونان نابن دولت نفوسام اقواسا زیده الى روشات نابین املتك مزنن چما ام نابن دولت عادل ملا صالح دا خفه دبیجه جبومن
هر کرد نشتمان پرور جی شانازیه که هم دجیوین ناونتوی ده به جلوبرگین خو آلایا پیروزیا کردستانه چاندا خو به جیهان عربان به جیهان درو بده ناسین من باوی که اشکره لپیشبری نونرین 20 دولتین عربان راگهاند حتی که آواکرنا دولتین کردان و فلسطینی جخونه نه به راستی روشلاتا نابین آشتیه که راست نابینه مجموعه گوت نه دولتین عربا هنه که هجمارا نشتجی وان جه هجمارا نشتجی هن هرما باشور کردستان پر کمتره لی چما او خودی دولتین خواهی سر بخونه چما نه ام وکی میناک نشتجی هن کوموره ناگه هجن میلیون اکی کسیج جیبوتی تنی میلیون اکی کسی قطر بحرین نزدیک 3 میلیون کسی یا چما ام بوان همو میلیون کسان هجمارا ما گلک زیده ام نابن خودی دولت وکیوان عربان نه دولت عرب هنه که نفوس وان جد 2 میلیون درباس ناک عادل مل صالح ده درباره نرازیبون برتکا آمده بوینانجی اوا گاهیدان یعنی دبیجه وقتی که من اف دعوا آنی زمان برتک نشاندن نرازیبون نشاندن دوی معنی داد بیجه دست پی که باوی که دن لمن نیرین لی پشتی آخفتامنا پشتی که از آخفیم حتی از بجدا خوازی جی هاتم سوش بار کرن من جی دبرسی ویده گوست ات شانازی پیدکم از دولت کی وقتم کل دجی من کمکوجی پیکانیه یعنی جبو من جی دلخوشیه که از عراقی وقتم جبر که عراقی کمکوجی لهم برم پیکانیه رازی لنرخ و سمبول من این نتوی ناگره ام نه عراقینه عادل مل صالح بالکشان سر جداهی ناسنامه کردان دبیجه ام نه عراقینه جبر که زمان دیروک چاند هلوستامه خاکامه تف جدایه جبر وی که مافهمه هیه ام لگوری پیمان ناو نتوی لگوری پرنسیبا مافه چاره نویسه یعنی قدر خو بخواد تعیین بکن ام جیوه که دنیا عالمه ببن خودی دولت مجوارا گوتیه سدمن درو سدمن هرمی انجام رفراندوم راوستاندن وکیدن زیدتر جسدی نود دو دی خلکی کردستان دنگ بله دابوش بو سرخابونه کنگره ناوند آشتی جهانی هر سال تل درخستن لقاهره دیده مجارن هری گرینگ این با آشتی آرامی روشلاتا ناوین را گریداینه دینه گفتگو کرن ای سال نونره باشور کردستان جی تبلیبیه رئیسدار مل عادل و تشتی کمجواره گود آنی زمان باشه هوانو که بنرن احمد ترک چی گوتیه رئیسدار احمد ترک او جی از همه جواره بینم یا رئیسدار احمد ترک داخویانی دایه روشنامه صباحه به تمامی یا آکپیه و لگوری زمان صباح اخفیه یعنی روشنامه صباح اخفتنا رئیسدار احمد ترک لگوری خود دیزاین کریه لگوری خود چی کریه اوجی ممکنه اجبر کو پر پسنی تایب اردوغان داده پسنی دولت باخچلی داده بلکی جی نورماله لگوری پیواجو یعنی نزانم لیهنه کی من کومیک هات کو tam دویدمه ده کو بخواه لسر امر تایب اردوغان جو وظیفه هات یه گرتن و پسنی وی داده پسنی باخچلی داده یعنی حرمت نشان داده که من ارن چی گوتیه یا بالام کشاند اونجی گودار که اونجی فکر خود بیشن پیواژو نه تنی دانینا چکانه پروژه که مزنه دبیجه رئیسدار احمد ترک هفسرو کبره یه شاردار یا مردینی احمد ترک به امر طایب اردوغان جو وظیفه هاتیه گرتن که حبسیجی جبر تندرستی خود آن حال دروایه لشوناوی قیوم هاتو بو تاین کرن هیجی قیوم لسر کاره احمد ترک برسف دا پرسین روشنامه صباحه او جیه آکپه احمد ترک دبیجه دوی اف پروژه نه تنی وکی دانینا چکان وردیدن اف پروژه که مزنه و یریل بر دموکراتیک بونا روشلاتا ناوین وکه احمد ترک پس نه سروک MHP دولت باخچلی جدا پس نه سروکمال ترکیه رجب طایب اردوغان جدا آنی زمان کو ترکیه که کو پرسکریکا کردان چاره سر کربه و تفکاریه که مزن بده دموکراتیک بونا روشلاتا ناوین و هیزو قوت بده دوی مرور لپیواجوی چاره سری وکه وینه که مزن بنره
جور و بنره فکر و چت به بلا بده و مرو تفکاریه لپی واجویا چاره سریه بکه یعنی پشکریه بده یا تشتێکی دژی هەیە مەسەلا پێواژووە بەرێ ژالیە فەتۆ و هاتیە خراپکردن دبێژێ yani cemiyata Fethullah Gülen yani tamam rêz û hurmeta me heye Rêz Ehmed Türk lê Fethullah Gülen ji gorê ranebû nehat talîmat nedat Tayyip Erdoğan ji bo tecwezîfê bigire aniha li hember Rêzer Ehmed Türk û 85 saliyê dawa endametiya PKK lê hatiye kirin yani divê tu ne tenê endam tu rêveberê PKK yani bifikre dewletekî bi vî şiklî serê vê dewletê jî Tayyip Erdoğan heye îja radibet xestûyê Fethullah Gülen cemiyata Fethullah Gülen em nizanin rojnama sabahê tiştekî wisa nivîsiye Ehmed Türk wisa gotiye yani ez bixwe neket serê min ji ber ku dünya alem dizane ku Tayyip Erdoğan bi reza dilê xwe derket got ez masa pêvajoya bi Kurdan re nas nakim ez bi terorîstan re nakevim diyalogê Fethullah Gülen zorê lê nekiriye Fethullah Gülen bixwe terorîst bû di çavê Tayyip Erdoğan de ji ber vê Ahmed Türk li ser sedemên têkçûna pêvajoya çareseriyê ya berê got ez di wê baweriyê de me tesîra FETÖ'yê di ser evê de heye têkçûna pêvajoya berê tesîra FETÖ heye cemiyata Gülen wê demê ketibûna ve gelek beşên dewletê di doza kecekê de ev yek bawekî eşkere hate dîtin derkete holê ku piraniya dadwer dozgerên ku li dozan dinêrin ji komên cemiyata Fethullah Gülen bûn da zanîn ku wê demê hikûmet jî ne amade bû lê pêvajoya niha wekî berê hin ne cuda bi pêş vediçe Ahmed Türk dibêje di hevdîtina xwe ya ewil ya bi Abdullah Öcalan re jî me dît ku Öcalan bi dilsozî aştiyê dixwaze helbesta dewlet Baxçelî ya li hember pêvajoyê jî dibêje bi biryar e ez gelekî rêzê li dewlet bek digirim ew kesekî ye ku divê pêvajoyê de bawekî xurt li ser radiweste xwedî li pêvajoyê derdikeve ev helwest hişmendiyeke dewletê ye yani ne tenê AKP MHP pêr eleqedar dibin hişmendiya dewletê heye li pişt vê pêvajoyê ji ber vê divê hêviya me heye ku pêş bikeve Ahmed Türk bi bîr anî ku dema ew çiye Silêmaniyê Baxçelî telefonê wan kiriye spasiya wan kiriye piştî Mustafa Kemal Atatürk lîderê herî bi bandor Tayyip Erdoğan e dibêje Ahmed Türk rola Serokkomarê Tirkiye ya divê pêvajoyê de gelekî mezin e dibêje Ahmed Türk ji ber ku serokkomar piştgiriyê dide vê pêvajo pêş vediçe ew her tiştî dibî dihesibîne heta rexneyên ku dibe ku bên jî li ber çavan digire di destpêka pêvajoyê de nêrnên xwe fikrê xwe zêde bi raya giştî re parve nekir lê divan demên dawiyê de bi eşkereyî diyar kir ku ew ê heta dawiyê piştgiriyê bide pêvajoyê heta îro ji bilî Mustafa Kemal kesê ku di hemû saziyên dewletê de xwedî hêzekê bi bandor e birêz Erdoğan e Ahmed Türk li ser merasima şewitandina çekan ya PKK jî axivî got wî demeke hestiyar dibe ew demeke hestiyar jiya ye me daxwaz dikir ku çek werin danîn em di wê baweriyê de bûn ku divê têkoşîna çekdarî êdî cî xwe ji siyaseta demokratîk re bihêle tiştî ku herî zêde ez kêfxweş kirim û kelecan kirim pêşwazîkirina bi coş ya şandeyên ku diçûn wê dirê tendurustiya xwe jî bi çend gotina tîne ziman dibêje başım tedaviya mina penceşêrê berdewam dike şükür dike ji Xwedê re dermankirina min baş e îmûnoterapî îmûnite yani ew ilacên ku bedena însan diparêze ji nexweşiyan wê tedaviyê digire 21 rojan carê diçe serom li xwe dixe ber vê başî ve diçe em jî jêra şîfayê dixwazin lê ez îxna nebûm ku Tayyip Erdoğan xwedî niyetekî baş e û pêvajoya berê jî bi temamî aliyê Fethullah Gülen ve hatiye xirab kirin ez îxna nebûm mamoste diş nabe ez îxna nebim jê dibe ne mesele ye bila mamoste Ahmed Türk sax be bila em îxna nebin ne mesele ye em Tayyip Erdoğanê xwe baş nas dikin Mesut Barzanî pêşwazî li Osman Baydemîr kir
Nahun dibim tu çima naçî fotoğrafı aynı. Tamam. Ez herim fotoğrafı wacî bînim hevalna. Çima nebe. Osman Baydemir çûye Başûrê Kurdistanê Rêzdar Mesûd Barzanî ew pêşwazî kiriye û ji xwe re sohbet kirine. Basa halê hev dikin. Du kesayetiyên giringê Kurdan e. Çima nebe. Yani mecburin meselên siyasî nava xwe de qise bikin. Na, ne mecburin. Ne mecburin. Dikarin tenê ji bo sohbetê jî, ji bo çay û xwarinê jî werin cem hev. Pir normal e. Mesûd Barzanî li Pîrmamê siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê parlamenterê berê HDP Osman Baydemir pêşwazî kir. Di hevdîtinê de rewşa siyasî ya herêmê pêngavên pêvajoya çareserî hatin guftûgû kirin. Her du aliyan bir fikrên xwe ramanên xwe li ser van mijara anîn ziman. Baregeha Barzanî li ser hevdîtinê daxuyaniyekê daye dibêje Serok Mesûd Barzanî li Pîrmamê Osman Baydemir û pêşwazî kiriye. Barzanî di hevdîtinê de di derbarê rewşa siyasî ya herêmê pêngavên pêvajoya çareserî aştiyane de ya li Tirkiyeyê danûstandin kirine fikrên xwe dane hevûdû û li ser gelek mijarên din ên herêmî siyaseta navnetewî ji xwe re guftûgû kirine zeman bi hev re derbas kirine. Ev jî tiştekî xweş hevan da. Ez ji were fotoğrafekî din bînim daynim ser ekranê binêrin. Yani di Kurdan da însanê baqil jî hene ha. Hakikaten hene. Hûn ê bêjin çima may kê min ya hebiya binêrin eger hebiya niha dewletekî me hebû ha. Mesele ew e ha. Yani milletekî 6 milyon û xwedî dewlet nebe 7 salan di nava tekoşînê de ye daîma bûne mağdurê zulmê ê dibe mirov hinekî bikeve şik û gumanê ya rastî. Yani çima em di vî halî de ne. Çima em di vî halî de ne. Yani ez ranabim nabêjim em baqilin wallahî. Qet qusûrê nenêrin. Yani derdekî min ê ku ez Kurdan baqil nîşan bidim tunê bila Kurd xwe îspat bikin. Kurd lehengin, şervanin, rast e, însanên maqûlin, esilzade ne, tamam. Lê di çibû ji xelkê re hene ji xwe re tune ne. Ji xelkê re jî hatîne ji xwe re tune ne. Erê. Ev adetê me ye. Em daîma ji xelkê re başin. Îja niha gencê me ciwanê me derdikevin, keşfên nû dikin, tiştê xweş in bana. Pisporê Kurd Alan Samrend ev kesên li keleka wî jî tîmavî ye. Tîmavî li zanîngeha Osloyê hevan nû amîrekên nû yani amûr eşyayekî wisa malzemeyekên nû peyda kirine ya doktoriyê çê dikin ji ber dahênana xwe ji ber tiştek ku afirandine ev keşif yani ji ber keşfa xwe xelateke navnetewî wergirtine. Erê. Alan Samrend pisporê genetîkê ye. Hevalên me ê Rûdawê çûne pêra rûportajekî çêkirine. Ji wan re gotiye ew li gel tîmeke zanîngeha Osloyê ew ê ku niha wî ser ekranê dibînin li ser çêkirina amûreke ji bo pîvandina maddeya laktadê dixebitin. Maddeya laktadê ez ji we re bêjim çi ye ji xwe bi xwe îzah dike. Rêjeya maddeya laktadê di encama spora dijwar de di encama nexweşiyeke dil de di laşê însan de zêde dibe. Gelek xeter e laktat. Li gorî gotina Alan Samrend ev tiştek ku wan keşif kiriye em bi xwe dîtine, bi xwe çêkirine di asta pratîkî ya ew de ye taqîgehê de serkeftî bûye. Di denemeyê de, di ceribandinê de gelekî serketî ye. Plansazî jê re hatiye kirin ku ev bibe amûr. Yani were hilberandin ji Brîtanya, Almanya, Norvecê li benda sponsorên guncaw in. Çima girîng e ev aletê ku hatiye peyda kirin, ev xortê me Kurd peyda kiriye, dîtiye, ya bi xwe çêkiriye, ceribandine çêbîye. Dibêje, ya bi xwe dibêje, Alan Samrend dibêje,
ew amûr vê derê tê girêdan, li zendê însana tê girêdan, ewa mîna cîhaza tansiyonê ye. Birêya xwîdana bin çermê însan, ev maddeya laktatê dipîve. Encamê li ser saetekî nîşan dide. Yani çiqas dereceya laktata te di bedena te de çiqas heye ew nîşan dide. Ez ji we re bêjim çiqas giring e. Bi vî we di dema sporê de rêjeya wê maddeyê êdî merov zane û merov dikare bibîne. Dema ku ew rêje ev laktat pir bilind bibe, lazim e mirov acîlen dev ji sporê berde. Bêhna xwe vede ji bo ku zirar negêje masûlkeyan. Samrend ev camerê me xortê me dibêje doktor ji bo teşxîsa zû a nexweşiyan dibe ev gelekî mühîm e. Bi taybetî nexweşiyên dil. Yani eger tu zû bibînî ku ev madde zêde biye di laşê te de, tu dikarî krîza dil derbas nekî. Pêşî li krîza dil digire yani. Ew mühîm e. Di cîhanê de heqeten weke şoreşekî ye. Eger ev madde bilind bibe, ev nîşana wê yekê ye ku masûlkeyên dil têk çûne. İhtimala krîza dil zêde biye. Sporê Kurd da zanîn, tîma wan ji neh pisporên zanîngeha Osloyê pêk tê û li benda sponsorekî ne da ku xebata xwe bikin amûr û hilberînin. Di derbarê xelatê de jî dibêje tîma wan ji aliyê civata biyolojiya sentetîk ya Fransayê ve di merasima internasyonal genetîkalî erê ew saziya ku çavdêriya makîneyan dikin, makîneyên ku nû tê hilberîn, ji aliyê wan ve li Parîsê xelata zêrîn wergirtiye. Süper tiştekî ye. Ez bawer dikim xelata zêrîn di destî wî de ye. Weya serkeftinekî mezin e. Îja niha hevan no, ev laktat di kîjan rewşan de bilind dibe. Ez ji we re bêjim, bi xwe dibêje. Li gorî maya klînîkê laktat di van rewşan de bilind dibe. Enfeksiyona xwînê wextê çêbe, jê re dibêjin sepsîs, nexweşiyên masûlkeyên dil, spora dijwar û zêde, ew dibe sebeb, laktat zêde bibe di laşê însan da. Wekî din nexweşiyên kezebê hene, ew jî dibe sebeb. Bandorên hinek dermanan. Hinek derman hene ew bilind dike laktat. Wekî din jî hinek nexweşiyên genetîk hene. Tiştekî wisa heye hevan no. We goterê ji ez binêrim ka Rêzdar Zubeyr Aydar çi dibêje, daxuyaniyekî wî jî heye di derbarê pêvajoyê de. Ya Kurtulmuş dibêje em ê kesîn bi ser bikevin, em ê teqez bi ser bikevin. Zubeyr Aydar dibêje em ê kesîn sedî sed em diçin Newrozê. Yani ez fehm nakim çima ew qasa însan endamê Konseya Rêveberiya Koma Civakên Kurdistanê kecekî Zubeyr Aydar di hepevînekê li gel Rûdawê de qala çend halên girîngên di derbarê pêvajoyê aştî dekir. A rewşa Kurdan ya li Tirkiye, pêwendiyên xwe yên li gel Herêma Kurdistanê behsa gelek mijaran kiriye. Dibêje di meha adarê de em dikarin biçin Amedê, em ê li Amedê bin. Mesela. Li gorî wî heta niha di destûr yasayên dewleta Tirkiyeyê dema çêkirina guherînan e divê Kurd di çarçoveya yasa û mafê xwe de êdî bibin xwedî heqê xwe. Cih bigirin di wan yasayan de. Aydar eşkere kir ku wan pêşniyazên xwe yên yasayî gihandine dewleta Tirkiye daxwaza berdana girtiyên siyasî kirine, daxwaza vegera kesên wekî wan ên li dervê welat kirine. Aydar di derbarê pêvajoyê aştî de ragihand ku leza wan tune ye, lê niha dema xebatê ye. Ew hêvî dikin ku ev pêvajo bi lestir bimeşe. Wekî xelekê girîng balkişan ser wê yekê ku êdî şer rawestiyaye. Aydar eşkere kir ku qesede ne beşekî ji vê pêvajoyê ye. Nakeve ber vê pêvajoyê. Di derbarê pêwendiyên Tirkiye Kurdan de jî daxwaza nûkirina biratiya 1000 salî ya di navbera wan de kir. Her wiha amaje bi wê yekê kir ku gelek welatên Ewropayê dixwazin herin îmraliyê, lê Tirkiye bersim nedaye.
Zübeyir Aydar diyar kir ku deskeftin Başûrê Kurdistanê ji bo her kesî gelekî giring in. Pêwendiyê wan li gel hemû aliyên Başûrê Kurdistanê baş in. Hêviya xwe aniye ziman rêzdar Zübeyir Aydar dibêje di Newroza 2026 de ew hêvî dike ku li Amedê be di çarçoveya vê pêvajoyê de. Yani em jî dixwazin biçin çima nebe? Ya êm problema min tune dikarim biçim. Min nede kesekî ya. Min nede dewleta Tirkiye. Ez tenê dibêjim ku Tayyip Erdoğan diktatör e, despot e, emrê kuştina însanan daye û bi xwe dibêje min emir daye. Me tiştekî me îftira jî navîtiye wî. Me gotiye Selaheddin Demirtaş avîtiye zindanê ji ber ku raqîbê wî ye. Êma me îftira lê kiriye. Na em rastiye dibêjin. Me gotiye ji Kurda hez nake. Me gotiye û piştgirî daye Daişê. Ê bi xwe dibêje. Me îftira lê nekiriye. Me gotiye pêvajoya berê bi xwe xirab kiriye. Êvana hemî suç in? Na. Ne suç e? Mêrik çi kiriye me ew gotiye. Me kirinên wî gotiye. Wextê ku bi xwe dike ne suç e em kirinê wî dibêjin dibe suç. Ma tiştekî wisa heye hevana. Muzane çi dikim hevano? Ez ana xatir ji we dixwazim. Ez diçim kamera xwe serrast dikim. Kamera min çima nagêje kompîtera min merexx kir. Heqeten em nizanim çima wisa ye. Dibe ez vê serrast bikim. Li cem xuya dikir ama di zindî de çê nebû. Bila hîjar wisa be gelek kevalê me tabî ji weşana zindî derketin ne mesele. Ez ana çê dikim serrast dikim. Bila bültena me jî bi vî şeklî be. Xatirê we silav rêz hevanna.